Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki arteli ki seng balang nakathain soora kataka Khasi Students Union bat ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People ki lapen rem ya ka jinyalang kabal pelong dangshan hamajai da kinong khayi ki bayadon kat langru bat USDO ka soora Civil Subdivision kabadai ka jinyalang hagaba ka don ka jingtmu ban pleno ya ka kat khayi bat ka Bangladesh kabadon hamajai. Kini ki arseng kilapan pau ke jing persya ban pli yakakat khayi hamajai namar ba kumba kalong haduk menta ke jing sapriang jong ke jing pang covid kat khandai kanang jur kat banang mi kisngi. Nada mungkin kendu kabang ler semut apa ke hak biadai bat ka jingrai jong sarkar ban pli no ya ka khayi paten hang te po bata kata po majai di hadin ba nakalian jadi arseng hidup jumut lesin ko ikarai ba nakalian jadi arseng apa yaki eksporter association yaki minus kunjuru yaki konsentrasyon jadi kan ko kabarda bakin yasa sitong hakabakin ya siap karai kalau baik ba nampak play ya kan kakai pada marba ini tiap baik baik ba kalau mentah kalau ba kan di kecimpur start jom kan di kecimpang COVID-19 kamtam akan kestia joni kamtam ya kai iskasian kapan kami kesini nak komunikasi seperti ini ini magadang kana kiu step di kan yang joni asang ini disebutkan kerpat banjur ba sange ano siya sipore kadi kajing kai patek kanang bakan numlong kajing tim ya kalawe ni ya ka than ya juni brokwe ti kawe kalong bangi long wi dong sei ka bangi sule ngo kalong ba hakan o benta pakin plino ya kadi kat kai ka badeng ti apo majai kawe kalong bangi sosi kalong ba lese hakan o benta ka pakin pli la kila to jimun em nak li no sa ki baha bakiti ki hima ki bakan thup ya sobar ya ko molong ba dia ko alom tenrai ko baka susi kalong ko ba nilaban pensaya ni ba din bangi tuat jemut nilai kli jemut nang pai ba kirang omongin nang susi re jiti namar jing pusat jong kade ka jing pang corona covid kat kenai tika long ka ko ba nimla priang ba shun plino da akaba shukwa ban plino mentam-tahi dan tuat jemut lang nakipai ba jong ketika than berkunjung urut nak hidup sensar but kawai kalian ro nakalian jong aseng ni so bangin peramjur ya ketua meeting kabalong ketua federate habaki la persang ban violent no ya kai ka ba nakara jong ka government ni kata jong ka khia habaki board chu ya ketua ya kata ka SOP la ni kata protocols habaki la penkai jong ya ketua ya video ko baki la penkai nakalian ke jongki te kane nakalian jong ka message ka ba ni clear sa government badalele ro minamla pan priang pan pli no mamar ya kane ka kat khayang thi nama ka bang pat la ban ye pen baik lang na ka diang nakamon na pai ba na khri sha to kom ju na kiseng malang ba fe nama shiwa bang chim no karai ni de shim lang ni menjur lang mre oman shim hitang marwe shimet kum makalong kene kisi bla de mi ba ka to meeting ka balong kilong tangkat to kene ngot hang thi kito ko jing pin bo ke pelong ka to kene ngot kalong ba ki kwa nya ilai dia pli ma fi ban chile mon ma fi ka mur ka ba dari le ngla kan pria ka ba madu hi kalong ba ngi hi na ka yang jongi pro asen jo kan ka sora circle na ka jongi ka isu sab asias ngi hak ngi kapat ya ki minus ya exporter berkunjung ya sarkar ba sange choy mta sipor tak adu ba ndak hoi unak yang jipang ni si salapan ya ya ka kam khi paten ka jongfi ho ngim om ba ngim khang jindu andrai ya syak sipor alat ya kadeka jingpang ba kanang alat ya kadeka jingpang ba sampai ke long kan kanong hakan ko benta ba din kata kamut misala ban sim ya takarai ba ni pli ya kata kam kai yo pi yang ya po boda la kalong am toli kan la kalong am bacai masa kisien ni ada ke kerwo ifa na le jeni aseng bayam mentahi ina persyagur ya kan ka kai yo yang ti yang bacai